Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bang priang sobhai phi shakimat khubor mataga jarmit. Nya phaishwa shakimat khubor naga Jylla. Ki paraji kong elang pawa ilong kumi blasha penyap bat eka belalap eka met yap jongi nawa lapalang kidang ap eka postmortem henigrams. Habe kram eka lap thai khubor kuwe ni ki para kalaong baba ja kumgani jingja ya kiwe kijidap daka jimin sim ngosin hindrementa lawan japan ban hayeng lajong bat kidap daka jing ngosi kumgayeng. Kino punya school kibadan hapo kshatri jong Meghalaya School Welfare Development Association klepen pau ika jing ngokya halo ka jing bambeteng show ka sarkar Jylla ling bakatnar pule puthi pan ay jing aram kum ka ad hoc grant bat ka science grant shaki school balayo jing bet. Kirunar kibamla ban itu dur khmat kilayo khung ke pisa ka bakat nyolak nyu hajar sanspa tingka. Hadi megla kendang ya kuwe ki ATM jong Meghalaya Cooperative Apex Bank ke Bhoirambong branch. Keseng ginong tho kot khasi lenege khasi author society Shnat Nongston kelapin mana bekan penlong ya ke jingalang ban pensyai patba halo ke jing dawa ban penlong ketien sarkar lene official language ya ke ketien khasi hapo ke Jylla Meghalaya. Ka South West Khasi Hills District Kylleng and Canning Association ringkat ke jinga trelang bat ke Meghalaya Canning Association kelapin long ya ke Kylleng awareness camp haka sin wening kong hapo ke district ya ke penlong hawa maupun kebadan haka shnong mau kerwat. Haka ni jing ajing kai dan hado san pongut tam kisam lakin theb shinrang kliha jimentoy kumnubanya ya Kylleng. Hospital of Police jong ke East Khasi Hills ba weeks kumjuru kitra yeng baka shong ka sa ka kong enlang pawa ka baju khat sin kum kong larai klapin tikna baka med yap kabalap nawa lapalang kedega met yap jing kong larai. Chairman jong ka Meghalaya State Health Advisory Board uba Meral Bonds ubadeiru MLA jong ka UDP nanong po constituency lepin pau ke jing kermen bagi jing keren penbet ya upur usam kan sedang biang tang syukut ke election haka Jylla Assam mentaunai. MLA jong UDP nanong po constituency ba Meral Bonds la kental ki Khubor hamsaya bagadan ke jing kenat hapo ka sem jong ka United Democratic Party pan penkelano ya kinoilam. Haga jing kram kilap thai Khubor ba loong ba don jing tepi ya ke jing mi ke Khubor hamsaya bat ongru ba don benta ru na kaleng changu. Tang po kinet kenta blawan ra ke Khubor syapang bu hybrid blash posem karta ubla mensau jorbha hapadeng ke jing place nam hadim bu ulet tenra da ke cycle ke bu usyong baru parlok yang we kali pick up truck ke badan ya u number ML not san AA kendai ar ndolai ke bekit ya ki pipe le jing tip kham hadien bu nu hybrid ubasa hakashnong dummiu la khlat lupa chuan poi H Gordon Robert Hospital Shillong. Kakung gejing tip layo lum laya tho ba kanigla ja hagajan mit la sing ublay kan driu Ïaïong ar hajar apun driu hamahari ansan petrol pump jiao lang sting Shillong. Kidan san pongot ki kena ki ba yo rong haga top 20 metau snap haga secondary school living certificate nika metric. Nagisan pongot ki kena ki ba yo rong haga top 20 ki don tang apply ngot ki kena khasi ba laingot ki kena garu. Mentaus nem barok biya khunya ke exam matric kidon sa prahajar ruspa apulai ngot na ki shispa hanya poetry center bat ki paspat kilong sa pu ar hajar ar spa ar prangot haba kenya ke percentage jong ki pas kadai prapundru 0.2%. Haga ne kenti ke menta ke West Jenti Hill District lala ban lep ha ka baga jing pas ki kena kalong hadu kena pusau 0.9%. But ka South West Khasi Hills kena pusau 0.2%. Kebatlat tam kedega East Garo Hills haka baga jingdan ki pas ka long tang new pu r 0.5%. Ki kena school ka Christian Academy Shillong la shat kemen hedinga jingmi ka result jong secondary school living certificate. Haka baga den arngot ki kena na kedega school ki blayo rong shaka top 20. Iwe ide ibe yo kedan ka pra ya biala nong siet but iwe pat ya savaka simblai iblawan hagadan ke baar pau.
Ka principal jong ka 7 set school Shillong ka Dr. Ïaïong budi la pen pa ko yung so kemen. Banaga ni school kidan haduk laingot ki kena. Kibla yok bandung chika top 20. Kalaya thu bagi dan laingot ki kena kibla rung haka top 20 kata hakadan ka balai basau bat ka bakan riu. Kidan pragut ki kena kibya konik exam naga ni school bat baro pragut ki paslut dan sangut ki biyo ya ka highest mark. Ka school Gorkha Pathshala Higher Secondary School Shillong. Ketika school kebelayo banbat ya keadaan kebeningkong harga top 20 jongga secondary school living certificate mentau snem. Bat kini ketika sin kebeningkong ya kenika school bandrung harga top kerteng jong ke merit list. Kebakampen kemen shu ya kinong penyat bat kini kai jongan ke school kini namar ba mentau snem udairu snem ba kenika school karaki ya ke jingdap shispa sanpo snem jongka. Nakaniga school kidan laingot ikena kiblayo rong haka top 20. UMDC Malta Russian constituency ba Powell Soklet belong ru executive member Jongga Khasi Hills Autonomous District Council hakanyo tuk leber arajar apun riu. Ulapan pau kejing sngokya dak bekin no baga sorkar Jylla ling baga tenar pulih putih kela Kylleng khamat haka baga mang pisa banshna bat maramwat iki school sorkar bekin thup yaki lower primary ki secondary bat ki higher secondary school habrok ko ke Jylla kabakot hado shispa upusan kelortam. UMDC ke Malta Russian constituency ba Powell Soklet ubelong ru executive member Jongga Khasi Hills Autonomous District Council ulabuk jingkli ke sorkar Jylla nomor ke jingbam pendap yakin ruspa hanya punyot ligi post badang sa theli hagi government lower primary school. Ubak Soklet lepen ke mauru yakani Lapin ke mauhi, da umentri ke tenat pulih putih ke sorkar Jylla. Ubak lak men rembui, haba jubab ke jingkeli belawan rak du ropot momen haka dorbal mang tingka ke badang long mentau snem arajar arpun riu. Menta punya pai syaki Khubor nagari. Umidrang ba ka Assam uhi menta beswa sarma ulong ke jingkenok belapin mi da unong ilam ke Kongres upawan kera haka biadai bad ke kurim jong u. Hak balakin no bagi daun iki pasport bari kritang kinyat hok bagi bom dan nongrim hei ruem. Ki plek Assam play thu hak sni baar bekim shim lalap satya upawan kera ubelong noilam jong keseng kongres hak por bagi iwat hing sa jong u Delhi bagi lo ongru bagi bor pulet kidang persyang banwari u haduk mentah. General Secretary Keseng Kongres Ujairam Ramesh ulakan thok ting yaka jenit kenra daki pulit ke Assam haying sa jong noilam Keseng upawan kera Delhi ha kesngi baar daga boong baka nigade ke jing pinchisha ba umidrang ba ke Assam himenta beswa sarma umat lupa yaka jing syaram. Ka Working President Jong ke NCP SP ke Supriya Sule ke Bedairu ke MP hagas ngi baar ka layadaya ke seng Kongres daga bakin thok ting ke jingkren jo noilam ke NCP ka kin hun bailam du ajit power power baka rajong ke seng banyak hun ke election chiting samoy habaramati kelang lupa kadak jong ke jingtran jong ke seng umidrang ba ke Jylla Manipur Uyamen Kemchen Singh ulong bagi beri ke badan keti ha ke jing syak penyap jong ki arnu ikena arit ha Bisnupur district ozo twet ting bat kin sangat ha ikin juri jong kaan ke Air India ha ke sengi baar kelapin menai ke jing pen kelai ke dor jong ke penyang ha ke leng gelentiyat ha pok keri bat syabari ha pedang ke jing kiodor jong ke penyang leng soin ha ke Pyrthei ki pulit jong anang ba Delhi kelalap yang ya ki lepu sangut ki beri ke belajar ngai kintup hi katu kan ngot ki kena ki dangret karta haga jing kenra kabla ai kerteng mission safe return kabla ne san sngi linter ya kabla penlong dak anti human trafficking unit jong outer district ka jing jap loading bashir khai bha kala ja ka sngi baar ha ka power plant 2 PBS2 jongga Bhilai Steel Plant kebadan hab Durg District jongga Jylla Chhattisgarh hari ke jing Pyrthei ha ke benta jongga turbine ke abusan megawatt. Menta punya pai syaki Khubor na ke lengkri ke Pyrthei. President jongga United States Donald Trump ulapan pau bagi don ki he shipai ki belapen pau ya ke jing persya benlet pelat ya ke shipai sun ki belasa kod he Iran dah belapen pau ke jing artatin
Shabu Trump un Aibor kikin hun plat banya chakmat. Presiden ka United States Donald Trump la theating ke NATO bari parlok nama bakim shim la kershan ye jiya kun thama jong ke Washington persha ke Iran ha ka ba lakin thoughting ke NATO kum ka khlakot. Presiden Donald Trump la berengem ban pensitom dakaan ye kinang tho Khubor ba kikin hun jong ke lar thai Khubor. Halo ke jingpin mi Khubor ha ka be dei bat kijing plat ye ki arung ki sipai sun ha Iran da ka boong bagi nong tho Khubor ki la ban sha set patok dari kentat ban penpau ye ki tlong Khubor jongki unoi lam bah kli do jong ki Iran umoj taba Khamenei la penpau ye ki jing snolem halo ka jing sha penyap jong senior general ki Islamic Revolution Guard Corps da ka boong bagi jing penyap bagi kamrunar persha ikinoi lam ki Iran kinomla satya ban pensenge ye ki jing lenti jongkari Presiden ka Brazil Luiz Inácio Lula da Silva la plat ba ikisin jam ki blashna kerpang khnang ban penduna ye ka jingta na ka jingkalador jong umpanyang ha ka Pyrthei ha ka yokot jong ka Brazil kino her hau ki bedan ha ka lengsun Artemis 2 jong ka NASA klabo ya ka record ka thamai na ka benta ka jingjngai ka bajalantam ka baki break layat na ka Pyrthei ka balongkom ka maujam bakongsan ha ka jila yo ka jet ha ubnai ha ka sin bening kong hadin san post nam tam ki pule ka Bangladesh ha ka sin baar ka kam me ka noi lam barang ba jong ka Awami League ka balong ka lampang barim jong ka parliament ka Shirin Sharmin Chowdhury ka badairu kalong kami bening kong jong kari ban bat ya ka shuki ong kilap thai Khubor na ka kari Tikita galang Khubor hakimat daga janmet Khubor